KKCA Singkiri Havarameyatum Krung Sayami Pamanpon. Borjan hidipia hawaralong bang trok special TET exam ki undun pen appointment letter amen ki klang atumaphan KSA phirangke lapen uvi mia songja tumpen pen karchupon. Rongasar Bronson tiron pen long bui singnara rong don thom kep arataphan long liapata kiron pon. APHLC pen bang paroi sira trok sir kep aratatum BJP long kachipa ogdun. Guwahati parlara long kahon the ke dopen bang near kep su arlo lapen ke supin suatumaphan karjupater tok japhan kepon. Aprang se birta kila arado anaphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpe. Joarkli chophejo anim ki rim kapareng verji lapen kela ansusi kapang chopon thuja phanpusi KKCA Singkiri Havarame kedam tang chiklo jontrok siaprang pen sengpon lo. KKCA Singkiri Havarame sengpon det pen achiklo jonwang tami krung sei ame padopon bom asonang thaksi vusik ni phai grip ho arnita KKCA Singkiri Havarame yatung pen ki hai biarong along krung sei ame padopon. Suamayelong rong grip ho rong asaratum jetongdun. La suamayelong joarkli jophiju anim la ansusi kapang chopon thek japhan jethan jimumpon. KKCA Singkiri Havarame rong grip ho kurusaratum kaching vai ahem ka videta jok kisung du koklo. La sonsi charhi piatum lapen tomo lapen ason kapre kaching vai ahem avidet lo. La si prabjin pen kaching vai ahem nang kim pi serak nang jipusi KKCA Singkiri Havarame amepu velson teron lapen kongchun bang senot terang atum pen kachuning report. Manja pen sarlong ki be Karbi Longri Abirta. KKCA Singkiri Havarame pen chiklur John Proxy Kepling executive meeting ladak ke hai berong si achiklo jonwang ason thak pini ke hai berong si padoiglo lasi KKCA Singkiri Havarame pen kemangpon rong krip ho nilitum kurusar polaksara tum sitame karkli kapiju KKCA pen nilitum kemangpon kachingwaya hem sai hemawe lasi la kachingwaya sai hemabangke Karbi Longri Autonomous Council CM sar sitame nilitum Singkiri Havarame kachingwaya hemtun sitame prabjin pen nang pipon nangji pusi nili CM sar ke haya panchuning ripon lasi achiklo jonwang nilitum 15 tarilote executive Singkiri Havarame pen sitame nilitum executive dower pinile thot sitame nilitum arwe kejang kachingwaya hem kawe nilitum labangso kachingwai kachingsai adim kawe penomasi nilitum arwe kejang along hong along sitame nilitum mai donang koklo lasi prabjin pen la ilitum lumbajong MSC sar juniti mong ke hai la pen ke agriculture board chairman Mohan Singh Tisor ke hai la pen ke ilitum Karbi Longri kiduk ke laga phan kerap thek ke pangri thek ilitum council long tim Karbi Longri ke Japon CM sara ke hai ronghang sara ke hai do lasi alangli prabjin pen nilitum kisung kiduk nilitum karkli kapiju nilitum aron barim ho Karbi planglo pen karkli nim labangso nim nang ke pareng wer dia pan nilitum karkli kapiju kurusaratum kachingwai hemtun prabjin pen nang ti ya panili la tinia pherangkia thengno penili chuning riponiglo Lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo hidipia hawarangkang non hejong tetasat lang ki undun pen appointment letter amen ki klangdun bang trok atumaphan Karbi Longri digital news forum Borjan aro KSA hidipi head branch inglong pho lapen ovimia song babuson rongphar chilang pet pensi karchua jai mek dengpot
Lason sia da porpainer ke papor malom pen disoi kro rong amikar welcome kro phan archu ponchinglo adun thu bhupen ingling mum chom terona rong amikar lapen ki molina tisupi tido terona rong amikar lapen ki anam singnar kanya be nongwan lapen rasinja ingtipi moisu kiling lokbok tiswarong lapen ki kijutsi omphu terangpi prianga donga rong amikar tumaphan ahem humridamsi man ke do karbia pohopen archupon labang sukar chuponalong chilangpet KSA HDP Head Branch Karbi Anglong Digital News Forum Borjan Head Branch abitung lapen ki babuson rongphar ovimia songja puatum chetongdut Borjan pensar pin purisu Karbi Longri Abirta Charlie bagi kadu kami songsi lapu Charlie kalau pini hala pini la non wadat mere place na kita dan pandai ni mane nanti kita pas kami ni ke Charlie kalau sudah dia exam ke Charlie hut mangge tinang an cepat lo ati asiti ni hin setami Charlie di prote itu tu ni lapen ni di setami lapen lapu alam di pensar setami alang setami Charlie lo lapen ni tu that preparation of setami ni tu logo Charlie asai setami mane logo thana asai setami ni tu plan pun ni di setami nong pata venture ni semua tu thana pun ini macam si jari teror ni sesuatu sih nong tu thana pun masih Nasono la so sitami lo thanam det ko lo thanam den dang lo te mi thanga sai jeklen ko lo songsi ani kang sa la ben ada apor chen ko la pu la tia da bang songsi tu pas poi ma la so ma ni tu preparation ko apor chen kon si ati ni tu ta la pu lo ke thana so sitami ati education ke foundation ko si so hok ko lo si la pu lo ke thana tu ta ni tu apor chi ki konan si ti wai pes tami mi thang han tami silang konan ko ni lo tu la hai pen apor en kon si ni tu preparation ponlo chargi ponlo lapen arnamakang hon pen lapen kado ko be hem utum nang kirap dun pen nang kang hon pen that exam bang nang unlo la si that exam pen nang unlo pen no pothot merit ke song nang kang lo la si ni ngarong pik la kon be la ni tham tek tenang le la pangso credit mane ha kiru kang kong son do ma kachur kang tu oh kiru kang tu mode la ke ada ko pe khani kadala ni pai ni la pe ni tum hemisi athi hemasai du ason suri du stami la ni pai ni putung si la pen hem tu sinang rap dong isia hem lok prote lagi kai kita sme sai hi do komedi di setami la hem sai bang do ana bang kai kita setami la ni pa ni potong sini ka jong dulu si peni so se ni uno di prote akiro di pikang ko lagi ni pa la peni ni potong kan la penon la nali long non ke bang je lang obi mi pa na le pi mi sas ping tung la obi ke mi tam pham la non la borjan ha wala hiti pi ha wala amate or kar bang long menang mi sas pi pi son do ma oh Mrs. Kipi kampung ke la puhano kadu ka visita mi kachini ke nang solo education ke isi kopila ni gitu ke abepa na tenglo basi education jong si avilo uplote muni tum kai kis kami kam tinga luti si lu bong ala ken borjan ke kai kis kami jukan belo angkang tipi tapi tak angkang tipi gang bong pinang ari soi jam tum tua yutum tu lasi hala bangso yutum hani li kithan kang tum la bang kai kis kami kachar le him bang paprang nang de pinji la ben kachar li ana thu bang ke kai kis kami mane jipang buri la bang ke kai kis kami char li deknang ko yutum ke angkang ka tipi amuni ta topik la si anutin amat ke lapu isiget ahim ki damun edar ke ko stami anutin stami kaprek atuwar chilang rat nang po la ben so tuwar ki dam ji protang te lake enang di education kan si bi policy enang ko la ben kasi dam le ni kan si kasare hi bang kai kis stami pakrang nang po che focus ka Karbi Anglong ki Karbi atum henlo longlia hemphulo Lasonsi longlia hemphu atum anke longlia pata do etnang jipu akemang pen KAEC Land and Revenue Department atum pen patur piponsi puthimia kemang pu athipi en ponsi rada tuma phan akejoy pen longlia pata ron ponlo Lasonsi West Karbi Anglong rongkhang MEC ke parlo rongasar bronson teron aphanta rongarada tuma phan longlia pata Selam pira ronpon noipu rongkhang MLA mati KAEC CEM Dr. Tuliram ronghang kapin khatpon atengsi rongasar bronson teronta rong atumaphan long lepata selam PC ronpon bom asonak thaksi long boya rongarat don thom ke patumaphanta long lepata kironpon Long lia pata ke ron pona long rongasar bronson teron
longbui rong sar Robi Singh Senar lapen rong ami karatum chetong dun longbui senara rong arat don thom kep du la swara tatum longli apata nang selam pitha pu kachuning ri pona teng pensi tangka sikai si hang hipin pen ake joy pensi don thom kep arat tatuma phan longli apata ron pon lu pusi rong sar bronson te ron pen pachini pon nili phanta nang chuning ri pen pota nang sala pitha pu pen nili bori pi pon pen piliani pota cheron long lo kata dalang litum long nili nota hakhi do alang litum long pen posa sekai si pon pen nili pinyani pota alang litum han ron pilong lo tabang so pota nili kiron long lok bake isi kachoro mimi ala mangala pu helo puthimia kimang pu cm pen mate council pen scheme isi paklang do tabang so scheme pen nili tum ake joy pota don tin pota ka wera tum han pini nili tum pota pilong lo athema pota ke ili tum dorkar pik pinak je pota ke lun cho hang punon kapre pine maniong se jel jang thot pusita pota we puti ili tum lang long le la pen lun da choram long le kasila bang so pota don tin ki duge lagarat palong re pen ajara kisung pen dala so pota pen jog ipu kusi nili tum pini la bang so pota cheron pon pen alang li tum ta jog ipu pusi nili hin pen ning the pon lo tapen ke cm phani tum akiro pajir kang tong lam mangela pu helo ke dam tang an bang ke rong sartum punon nili tum pota ka cheron ke aphialam lo pota ta nili tum odunong le apply dunong le bon sita pinyani bang ke rong sartum nili tum methang masi office dam pen pota ta nili tum apply long lo la pen nili tum mekardo an phanda nili tum pota cheron ponong lo lasi ake hai doctor tulam ro ha pani tum suri cardon pilo longbui singnara rong arata tum joyki pen longlia pata ke longpon apot rongarat atum pen MLA matei ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen rongasar Bronson terona tuma phan kachuru pajurpon Borthol pen Gretson timung Karbi Longri Abirta da korbong ko korbong la mane senara rong lo senara rong pinang li tum ladang long le pata ke joy pen long pon nang li tum pila lam thija paklang pon poke nili tum da don thong ke barat du chim hon non Bronson teron alang litum dak pini pas nong rong khang arlo ang bong senara rong litum dong hong kep arat atuma pan alang litum cipiduk si pini arni litum pan la longle apota ke joy pen litum pan nang pijit pon alang litum dak rong asa Robinson senara pan surup piklo tapen singhon litum sarlo Bronson teron alang li kacipiduk pen pik pen ajok pini nilitum la don thong kep arada pan alangli hoi pen nilitum pan akejoy kan la pota long le pota nilitum hanang pi ponok pini dak arong asara hemlo Robinson senara hemalo an chalon nilitum ning arong pik pen alangli pan suri akero PC nililam the la pam si pijudik dan man nang li tum office dam jok plot na pen tangka piok plot ake joy bin song li pata long pon lalu nilitum dak numo pen pulo litum akorte Bronson teron alang li cipiduk pik pen ajok si nilitum kiduk kelak arat dak don thong ke parada pan alang di mena pen office ke dam ke wang apan setame nilitum along pen poisa ta tangka ta ponpe ponsa piniarni nilitum han akejoy pen la so long le pota nilitum han ang pi polo alang ni pan churup pik lo nilitum BJP atum MLA kelik jugdet ben kaprek ratchari atum BJP along kachipa okdun bomasongsi hawar ke hat mini stadium alongta APHLC pen bang pharoi sira troksir ke paradatum BJP along chepa okdun thu Laswa Mayalong Aluhiaman pen MLA Lunsing Tiron KEEC Chairman Raju Tisu EM Rite Singhi MEC Kangbura Kiling Border Development Chairman Willingson Phangchu lapen BJP along Klembang Phubang Phiatum chetongdu Hawar ke hat Elisi angkang along pinang an ki inglong arlok hawar ke parlutadu lasila haya hawar along ta dolong Towar lapen kapre kaching thura sai klemponpong lapen hawar ke hat emisia long ke ningkan pho kelang kachari aphan avedetlo lasi non ke bangji MEC kilika hot mesen MEC candidate chetoy dunja phan MLA Lunsing Tiron atumpen pachinipon manja pen sarlong ki be Karbi Longri Abirta আজি যোগদান কাৰ্য আছে আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা PSLC দলৰ পৰা আজি 170 ফেমিলি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দললৈ যোগদান কৰিছে প্ৰথম পদক্ষেপ কি উন্নয়নমূলক কাম হিচাপে কি হ'ব বুলি ভাবে চাওক ইয়াততো বিশেষকৈ আমি ৰাস্তা পদূলি
বিশেষকৈ আমাৰ হাওৰাঘাট সমষ্টি 9টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 3টা সমষ্টিটো একেবাৰে পাহাৰ এলেকাত আছে গতিকে এই পাহাৰ এলেকা হয় যোৱা 5 বছৰত বহুত ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ হৈছে কিন্তু প্ৰথম এই ৰাস্তা ঘাট দলং এইবিলাকে মই প্ৰথম ষ্টেপ ল'ম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ৰাইজৰ আগত এইমতে মই অহা যিটো জুলাই মাহত যিটো বাজেট ছেশ্যন হ'ব বাজেট ছেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে এই আঁচনিসমূহ আহি পাব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ হাওৰাঘাট বিধানসভা সমষ্টি তাতে আমাৰ স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সমষ্টি হাওৰাঘাটত এটা বৰ ডাঙৰ এটা সমস্যা হয় এইটো যোৱা আপোনাক মই পুনৰবাৰ দোহাৰিব বিচাৰোঁ হাওৰাঘাট যিটো চাব ডিভিজন অৰ্থাৎ মহকুমা এই মহকুমা পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে আপুনি কিবা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব চাওক 1 বছৰৰ পিছত কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন হ'ব মই ইয়াৰ মণ্ডলৰ আৰু বুথৰ সভাপতি আৰু ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইবাৰ ভাল এটা প্ৰাৰ্থী দিয়ক ইয়াৰ পৰা কাৰণ 5 বছৰতে ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট পিছ পৰি গৈছে যিহেতু কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হোৱা নাই গতিকে অহা যিটো আমাৰ 1 বছৰ 27ত যিটো কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন হ'ব আপোনালোকে ৰাইজে হৈ দল হৈ আপোনালোকে এজন ভাল প্ৰাৰ্থী দিয়ক যাতে মানে 5 বছৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ নাই এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে মই এইটো সদনত উঠাম এইটো যিহেতু এইটো হাওৰাঘাট চাব ডিভিজন হেডকোৱাৰ্টাৰ ইয়াত হ'ব লাগে বুলি ৰাইজেও ডিমাণ্ড কৰিছে সেইমতে হ'ব Non malom prek jama hawara longta ason voring ang hoi kachuklem dun ji purong supia long dun po apia bangki kupit nelam ki klang thurok titi dulo. Lason si Guwahati arong supia longta spa salon pu along taray komsai ki atum pen kahon the ke dojok laswa parlar along taray komsai ki atum kakuruk asai dengpon lo. Laswa parlar along pen Bangner kep so arlo la pen ki supin so atuma phan kahon the ke dojok Karju pater tok japhan police station along an pon etlo. Pinya Abirta lan si Kang Ton lo Kardom.